Yadiastun cedangga saking alit nenten raris nyiraredang kayun Agus Martayasa sajroning ngemargiang kauripan. Antuk kawagedanipun ring widang lukis akeh lukisan tradisional Bali sanes sampun presida kekaryanin. Majeng kramu sonewentan ring Banjar bernasi desa Buduk kecamatan Mungwi Badung, Agus Martayasa menjantan sampun ketah keuningin. Pianakipun saking kedut sudane sarang nimade Rosanti, saking alis sampun kekantanang medue bakat ngelukis nganggen kertas uyadin kanvas. Yadiastun cedangga nentan laris ngeredang kayun ipun sejeroning mekarya reriptam seni. Reraman ipun Agus Martayasa kedut sudane mosang, dauk emas pianak ipun normal kuentanane. Rikalaning medua atiban Agus sungkan. Yadike ngawit kuentanan sungkan sani nibenin pianak ipun. Lukisan sane ketah kekaryanin Agus wantah merupa dewa ring agama Hindu. Nah, sampai akhirnya tamat, iki bendia masuk. Karena soalnya di SMK nika di Sesri, intanggap masih Pak Guru nenage masih ngorin masuk nikonya ngorin masuk. Nah ragana mungkin mungkin nampi tiang pedalam mata dan kayun ragana tanya tiang tan bani maksa niko Pak masukan kentan bangang mutiang Jumat Pak kene muruk hamar dan ragana. Agus Martayasa pindah ke Tunggal seniman di Pabal Bali sani medue kuagedan. Parinikan punika mejantan patut dados tituladan majeng keramat tiosan. Pindah ke rama sampun mejantan mopi kayun manda Agus presiden mandiri melarapan antuk kuagedan ipun ring seni lukis. Yang sehari-hari ini kan anak mendagang canang sanya Pak. Dan teko lempapan meguli, baru kalian tiang niki mendagang canang. Niki dukun pragar tiang manyus tiang patut nih kan. Kalian tiang pun mendagang canang. Dagang canang nika nak niki masih awal Pak ngorin tiang. Juga seni sud ada nak manggil cari pun disud kene saling main mek gitu nih. Jaat yang lindang bete mendagang. Badung wanta antuk PAD sani pini agak ring Bali. Uradian saking pemerintah majang para penyandang kaum difabel manda sayen keding Japang malih. Sarana publik majang difabel keturek sayen kantun Kiran. Terima aja miwara.